Majina anaitwa Godrick Stewart. Ni kitabu gani kwenye Biblia kinachosema Yesu atarudi hivi karibuni? Ufunuo Yohana. Ni kitabu gani kwenye Biblia kinachosema Yesu atarudi? Ufunuo Yohana. Ni kitabu gani ambacho kinasema Yesu atarudi hivi karibuni? Ni kitabu gani kwenye Biblia kinachosema Yesu atarudi hivi karibuni? Marko 13. Fungu la ngapi? Fungu la 23. Ni kitabu gani kwenye Biblia kinachosema Yesu atarudi hivi karibuni? Dada, ni kitabu gani kwenye Biblia kinachosema kuwa Yesu atarudi hivi karibuni? Jambo akina mama. Jambo. Mama samahani. Mama samahani. Ni kitabu gani kwenye Biblia kinachosema Yesu atarudi hivi karibuni? Ni kitabu gani kwenye Biblia kinachosema Yesu atarudi hivi karibuni? Kitabu gani kwenye Biblia kinachosema kuwa Yesu atarudi hivi karibuni? Bibi, shikamoo. Wema bibi. Ni kitabu gani kwenye Biblia bibi kinachosema Yesu atarudi hivi karibuni?